rasa tugas agama remet kunangan, saling sayangan, saling gelahan rasa. Nih jadi berubah sekati mulai berkenalan, ditongos makuli ngajak nak muani timpal di pedidi. Serta tentang bila mulai bandingan lan beling, orang makuli pada pesuma lali. Mirip apa kuat, mirip ada peleh dewek beli, kanti lebani utang nak muani, polos buka beli. Sakit rasa kena melindih, sakkan beli sing percaya bila sing disenya ganda.